Kishada ka khnisa ke Sunday school kala ngin wi khokrum khangja tamli lebapam re Achukum 2025 ishi foundation day hi association level na mayonre jauda Achukum wi program hi church with WhatsApp group le thongmire kala raka thawajira program je yaw mire ka yarili rida tada kyo ga highlight tanga ye chithwan wi ngiru program na pung motor chikom khairi khuire kala che apam de ngiru ri thaba pamre rati hikla che khuire kala chuela shang daga DBC mission ka boundary pung thama khai to pung thada ga makai che jire phadat khoi gi jine chena chiwithili ulungla nai ka issue churchly pung paro mushunu pung paro an hopok ka pung thumai na tangda hi worship service lai gi jine ta hi ka thau ka ta highlight sai sang jine program ya ri samyau re chena ya ri na chena re yang khoi ma man pai re Phungyo Gorkha Baptist Church Greenland ichi Nepali Church na Raka Sunday hi
อาชีวิในบริขโมยหลอมีได้อาชีวิเจอสุดสิลิงไม่ต้องดูแต่ช่วยนะลงหนึ่งนักนะโบราณกันนะพอเราที่กันนำยาไม่แต่อาชีพฟันไรสากีจริงๆเช่นน่ะก็ต้องมีหนึ่งส่วนแต่อาชีพขโมยจะครองมีส่วนลูกที่สังรังแต่พวกไงเนี่ยเอาไว้เซอร์วิสวิธีจังดิเพิ่งรับเป็นดีผมยอมมันสุดท้ายที่ผู้ชมเห็นน่ะมาเป็นกับไป House Approval คุยกี่จะเลี้ยวแต่เพิ่งรับเป็นมุ่งเรื่องสิ่งข้างในมีสาระก็จะฮีแต่ละกันน่ะเชื่อเป็นผู้ชมเห็นน่ะเบาขมิ้นเนี่ยเอาไว้อาตมีท่านมีวิขมิ้นอาคุยก็ปงคนนี้น่ะปงไอ้อาตมีเรื่องก็เป็นที่ Youth with German ผมยอมรับที่ Youth Society with German ก็แล้วอาจจะเป็น Christmas and New Year we German ทำให้กิจกรรมที่มันต้องใช้ด้านหน้าทำกิจกรรมกิจกรรมคนมีรู้ชีวิตที่จังเลยอินน่ะเราดูแต่บางนี่ดูแต่ TBCA Women Ministry Report ที่มีชักมีกระต่าย Assistant to Youth Secretary อันนั้นสมจีบางส่วนก็คนมีรู้นี่ใช่ไหมOkay, Ishatam Hivani Shere, September with second Sunday, 14 day, he Phungyo Baptist Youth Society we Thanksgiving Day. Generally, Ukhrul libam the Kali, Ramlibam the Kali being Labai, Ayali the Kali being Labai, Ishi Phungyo, Merang la Lipitung Sangaye. Yaroding la Merang la Saturday Liga, Rally Masot to me and English committee shows how good to the upon the English and the Shukring Sangaye, Siasamilo, Siakai, program continuing on Grisay Jangaye, no Lina, the Bangtamin la club on the English and John Gabaila, Shukri Gabaila, Shukumilo, Paningu Sangaye, issue program the Shock Mamana, coming weekly show already young Miliga, it program his Siakai of Milogi, Panu Sangaye, 2nd September, 2nd Sunday with September 2nd Sunday he used the text screen day. Currently Christmas is when Atam Hilagawe. She had to Christmas youth church she sang the youthly hosamidi from Otma Opoide. Achigum Christmas 2025 to New Year 2026 we team he God's love ne John 3:16 and the quick shoga team ne and it what mangatyo may have Christmas function Christmas office function saboide is meditation room with nextly Christmas office ada jili le dale ho or maniga youth office le yapira laga is church member being inputs mi khai or ngai khai ki le khala feedback like Christmas office li yapira mi log jila phaningung sangai and ga khane Christmas fak shoti 500 mi shai bamra kai li thar mi ya ha da in hi mongwi sa ga jing ku thuma kai de hi hang da itum siguma li 500 fak shot thang shai hena Christmas members itum church member bring me ot lok mi mani 500 have a Christmas with 500 fak shot hina Singum di ngayok kabay ngayong hanli kala targa ka sajil shinthai shimkur jina kami na wo ka shimlak sa da kraba jaba paisa jena lokul ka kami manim ko ka shimlak sa ba jaba church na Christmas gift sa da khana ji phaningung sangai marak li tum church member ka dong na maning samai ka kai hana itum da 500 kami jena 500 we ought return sarak ji expect sai ka jimaning mane 500 ba jaba church we itum Christmas li taka sajili shing thwai kala shimnak sa da kraba jinaba church which when a Christmas give coach ba he to the paningung sangai then kana wa da ajugum itum Christmas we well wishers donors or competition we bright we kwimilo he ajugum ki ba khari ga ishi bomber church we shwen da jida khai ne and ishi Christmas we shwen well wisher samilo donor samilo ji akal ma bomra ka ji itum Christmas committee join ma bom nei da ning ta khoi nam leng sangai ma nei na iwi na iwi sia thaina na iwi na thumi sia kha mangai na ka dong khmi mai na lan je nei itum Christmas si itum yon ki ji nei ji pani sangai je itum na ma bora salala iwi shuk sangai da shuking sangai ko ji Christmas kala yu de join ji hang ji pun ngai thank you Kita kamtha tam khira khmi avreli ning shie as DBCA Women Day of Prayer Hilis fellowship ngarum khawa fellowship ngarum ge da po khara jitran ishi Phungyo Baptist Church la mathan chu chup khamong shok ni jo wang ding ge shi phung ge shokai nang so da ishi DBCA shong wen da la ring pa shalam hang ji phun de le
as a women day of prayer sa hong kada ishi women union na ot manga khika da klei sa da klei hi ministry report hi ti omega mamia kha mapung ka pha wat lak ra da shi changai che na ina atam hi po khri la ka shila kai na atam sang da ma khri la shila kai na report hi mi khmai sa kai khare sa da DPCA women society Kachibu we members nga room laga ari lay da klei member hi 10,500 hi lay da lay hi we alung hili women union na ministry singa da klei hi Center for Women Empowerment itum na siwi da thing rock da klei Center for Women Empowerment hi we coordinator hi Miss Wonyaula Likam ana coordinator sami da lay instructor Mrs Helena Hongre kala caretaker li Mrs Ringter R Shimray da ashigatum na than laga siwi we ot manga hi khwing room da leye hi we ajing hili ot manga khwi da lei hi kharesa da achakum TBC Women Day of Prayer li team sa da matui ga hai rumai ro we samkhong gi hili rin laga achakum we na haupok da marana mati nganaw da lei kala class 11 12 li tam da lei ka tam naw la nganaw da lei kakhani sa da rumai naw maranaw kala lairik tam hun ka hai ngala naw pray naw ping HIV AIDS pa ka hai abu ngara ping li weaving kala tailoring we training hi ministry aga sa da la khoi ka mi da lei atum li hi da da tam khami mang ma chi la shimjun la ngaran ni khawai wi wang residential home hi sem ka khawai chiu wang la khangaran sa da lei Ari weaving li training si akhalai da lei stitching li khani lai da lei kala stitching production li khani da hi da od manga khui da lei Women Union li ot sakrum da lei staff ping Mrs Thermichon and Rungshung Women Secretary anathan laga awi assistant ningthem la ke kshung kala Miss Wanyao la Likam siwi coordinator kala driver rin maya mangkung asumna church li walaga inductive Bible method hila tamjithei de le kala chi ainang soda fasting program hila singalaga church li khokrom hilanga room zatta le kagatumali Alice Christian Higher Secondary School Women Union we kamataya project akasada singada klene hili principal sami da klehi Dr. Themi Pai Raleng anathanda vareli shit kasangai nang soda katam now kachibu we word amang majila ka holistic development li rin laga hithada od manga singada leye khanau sada miktal shalom Women Union we azingli linga ka hai rental home ne shimphara ne ari shimkhurchi shatpam de leye hithada Women Union na od manga hithada khui de leye je na Women Union we ministry ka khui li ishi church na la sai ha aina learn aina legi shi aina shabu khui mi da lei wi wang ning gi shi khamye aina so da ra da le atam hi la lei shi la kaina ka to mi li shi khawai bol li shi de leye atam gi da ishi church la verena so khami lei mi ching no amen Ari hangai ne achi hi TPCA Women Union Day of Prayer ne li khok hui khokrom li razan khai ne tum sai ko li Jisu Christ ming li salam sadal achi wi team na Hannah we say ha 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 17 jili rin laga achi wi madui mi hi Miss Arjuna Serdo Women Secretary, Manipur Baptist Convention. And I'm doing Mira. I think Thor Pokramwe Tanmi in a Samira. Usually Haukapok, KL number 398, all for 1,000 tongues. Jijisang Rumra, usually Haukapok say ha. Guirumla, Ormi John Shiza, the Samira, she teacherly pastor we Adam later. And Yarina, the Ningada Kokramla number 398, Jisang Quarantanda.
Idum sai kore na kanganing he na idum ikokrum hobo kawai vibrani sehasa se Legacia itum ni kasak ba vibra akas kajang we kanawa simiksho kala kanawa Sunday Kwirami da vibra na wishim di korum kawai tandra kamiwa nishlak ke Rahon nali itomoy uklong ningbam samthaida nali hamsang da korum ke masot mi ke kala pangshapla pokida lang may da vibra itomoy ning day kang ilang atay da nawi katang makabaya lay kishiji latluy da mazapring sakmilo kala nawi sasha pangsha shankwiling sakmilo da hiwang da siyasay pro vibra Acho si miksho hana we say hakasa hina tu kuisada TBCA Women Union we Day of Prayer untahang sakwa nishila ke TBCA Women Union we President Secretary lang may da our colleagues being na tanda Women we ministry ot mga chung ka kwita klewe along hedibra nawi sang kami nawi tan kami we mga na proho ot mga chung ka kwita le hiwang na ning silak ke TPCA we azing le leida klaya unit kachi we katan ba bing lang may da women member kachi ba proho vibra nali kang bapa mito ababang usang sak milo Say haturak kay nagsakataya sakashapa mipang sangsak milo Women Union vibra maling mayrono katana ping na ping mayda no ming de tandano bra vibra at itumli matrimi kita kalaya Miss Archana Serto Women Secretary Embassy Ana itumli vibrana wit karing atui shaki sami kita kalay awitungli na hak mahalak kay na sichin milo kala itumwi kokurumli tami kita kalay witungli la lang mayda abong tete li sharukhi kita kalay sai korali na sichin milo itumwi kokurum hi vibra hapakaw ke ot mga sai kor ngaranye sai kor no pangli horsang dalay kala sokamiya kokurum lang mayda sokamiya simbik shong sangsat milo da sai kori hi itumling tang kamiya proho Jishu Kristo we ming sing da sehak sane amen thank you in the front I, on behalf of our church family, would like to extend warm welcome to each and every one of us here for the worship, to worship the Lord, the living Lord. And I would like to say, in Christ's name, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
For those of us here who are hearing this word for the first time, it means I am here for you. In good times, bad times, in whatever situation you are here, I'm here for you. So then you also respond back, Hallelujah, I'm here for you too. You can use this word, a greeting word, anytime. In the morning, at noon, at night, even when you are down, or glad, or happy, or joyful, you can use this word. Let's make it an international word for greeting one another. Okay, in Christ, we are victors. I would like to thank Temri So, our youth chairman and the chairman of the Christmas and New Year's committee for this year. He has given us a good announcement how we will conduct our Christmas and New Year's program this year. More details will follow. And also thank you, Sakmi, for the good report of Tangkul Baptist Churches Association Women Union. Thank you so much. And also we'd like to thank Ms. Archana Serto. Ms. Archana Serto is the secretary of Manipur Baptist Convention. Our convention has over 1,500 churches with over 215,000 members. And this church where you are in is the first church, the mother church of Manipur Baptist Convention. And so we are very blessed there, all of us. She'll be bringing the message on the theme, Hannah's Prayer. Hannah's Prayer. Achi to be jari langdaklay, laydaklay. Pau ka pa khirami giji. He ito may other Archana Serto ahi Comrem Baptist Church Association when go. No? Ahi ishi MPC Women Secretary ne. So ne. We are very blessed to have you, sister. And the one who is going to translate for you also, Shatmi, assistant to the Youth Secretary of Tangkul Baptist Churches Association. Now I will give time, a precious time to our chairperson, Phungyo Women's Society. Will you please come up and say a few words? And I think you have something to give. Atam kami wang ni xie aji hiwa hang khai tha dam tai la khai ti mik sho ne DBC Women Union wi wanga MPC level right now women day kamyon sam ka phangli cabinet union wi secretary sing ka tat ka ji hi sakla ke aji hi MPC wi atingli leida ke women secretary sing hi ishi women union wi day of prayer hi churches thada trokli aji women secretary bing hi chakna rok ser da klei ne ishi wi wanga MPC wi women secretary ra khom hi ba so khami ka ka ne ji wangai ni thumui leisha pangran naw hi women society wi shongai na mi khangai ne. We are privileged to have MPC Women Secretary Archana Seldo. Indeed, your presence is a blessing. As a token of our love and appreciation, Phungyo Women's Society would like to give a small gift. So I request Archana, please come forward. I request our Women's Secretary, please. Itumi interpreter kami gida kles shakmila kasar na mga shong shakmilo ning shinay.
ที่ treasurer ในปังร้านสั้นเลยมีชนะใครเลย Ning Schneider Shiwi, Women Chairperson, Kila Secretary Treasurer, not to meaning Schneider Co. So we are very blessed to have in our midst some of our friends from United States and also from Bangalore. So I would take a little time to introduce them to you. Please stand up when I call your name, okay? First, Reverend Daniel Miller. He is the Methodist Conference Superintendent for Underground House Churches in North Africa. He is based in Marseille, France. Please, thank you so much. By the way, he and his wife adopted our daughter. Our daughter means Chansari Kashum, daughter of Singsho Kashum. She is here with us with her son down there. Can you please stand up, Chansari? You want to come down? Just bring your son. Ashina Omerali Yedidaya Varengam Gjine. Awi Shangnauna Dorai Swami. And her husband is Joe Dorai Swami. Yeah, thank you. Ashama Tumrare Ashinawana Siasa Mire Ashama Service Paris. China Anigni Yaru River Church. They go Bangalore church planter ne Anigni Hida. Thank you so much, guys. She had the training I go Ashama she Hangapat Adam later, Ricky later. Are we pastor? We are done for the order. We'll pray. This is the time for the pastor to pray for the congregation and for those who are in need of prayer. I'll pray in our own dialect. Just join with me. Okay? We are on the we'll pray for the young people. We'll pray for the sick. We'll pray for a family. God bless this family. They were without children. So they prayed God to bless them with a son or a daughter, and God did answer. And so they have brought some thanksgiving to show their appreciation, thanksgiving to the Lord. Wang siasa mil go. Yaron la wang siasa mil shimguri wang siasa mil kafnan kizabin wang siasa mi say. Klaje atang siasa mil how pokli ka arida shinaka women union we wang TPC women union wang siasa say. Siasa say. Pakamadaya Rekamadaya kasakwa bi branali ning shishai achizimik show proho nui kokrum nali kokrum hili nui katere shimili itumli proho nali masot kami kalaning shishai nang soda nali po khawai nga kau khawai adam kami ning shi proho aru adam buitaran Phungyo we youth society members kachive Kala tanghu ngalay li lay da klaya yaron ngala mafutuyang ngi ngala makuyang ngi sai kor ni phuka chi wang sia sa kho no we ko hora naw ngala bu naw miera abu sa khwai so milo nali thaida nali zangda
Christ iwi hui kamene da ring da klaya now ngalabu ngara now mere ngala sai kori bang ri rana li ning shie atom proho mashung me da ka shung me da nui bang ok tui jing reno magapa makhya ka sui khara ka jiwling ning shap ka bai bang shap milo avwa bana nana ka haulak salala pro Jesu Christa le aming mangai na shuda klei nana maning ka jang bidin ri ring da klei yaron ngala sai ko rui bang na sia sa ko pro Arya Rai Shai laga Pro na maning kachang mi rin ring da klay Sam khol mang laga Kala khang day day ot pa laga Aming mangay na Ivare shine da Merang la ka chung kalay dalay ko Chachawi pasawi ring ka pa Fa ngay sa laga ofi da klay Sai ko dali Pro na nga kui kui milo Kalay tum Allah ba sa da klay Vare shui katana pastor bing Katana bing itomila nana shichin mida atomlinga kui ke vira nawi kusinga mui pangshap chi tomling rum sang milo china na sang sak ngai nei atomlinga kui khwai oti itom sake ngjon milo ye na soda kanang gazada khlaya sai korui wang ri ranali sehasai kasali khang gjot khang shei ka sangha ka sa hai bing pro shimling hada khle hospitali khuli abam ga tai tai dang hada ta khle church limara karam da khle bing sai korui wang sia sa ko athumui ka chot ka jangji phungshap khwai pangshap milo kala nana athumli sazmi da rai milo khanong khreya pro Jesu nalinga kaw da sia sali kala henang soda achi ga thor da sali ga chok khang she lei sadala ning wi ka za lei la gala pro I kristali khorum ra kristawine da razan ga haya raka ga haya mi phuka chi vilila rivranu ni yang hu wi so mi da shu mi da kagaza ka chot khang she maring ga pha khlai sai ko ru rai ng sak mi lo church ling ba dai da shim ni jing ri ring ga bang ko ngai na pro hona na thanung mi lo da sai ko ru wang la sia sa li hen so da rivra aru ya dambung hidra itom nali ning shidam sot mi he pratipana amulia shin we run now malay to da so honoring a cow laga nana shami da nana so mi da proho hana na khang cow jitran nana shami da samuel now mi ra na so mi da da now mi ra yash shin li okatwili proho nana jihora da break her we aman saklak haya now mira aka nasada kami we ring pa kamatan pron we so mi shan kuida achi azakainala ring pa ji ning shi ji tai de le shim kuri udung so mi da vibra yash now mira na kashung lak haya mirinji ring laga rar karuno avwa wana la na thai lak kai na na runo Prohonui, Pauga Paji, Shada, Christa, Ligataya, Shimkur, Kangavaba, Christa, we Kangasa, Shimkur, Sarano, the Virashimkur, Yuva, Itum Sai Koroding Parum, the Nalining Shida Masot me delay. Yana Soda Rivaj is the Shaw. Ishi, Manipur Baptist Convention, Women's Secretary. Azur nong lave archana serdo nagalaga TBCA Women Union we say ha ka sa simik shoili itumli pau ka pa kwirami khabai pronana jihoga ga kamata adam kami wangning shigo awi dungli vibrana na somilo Manipur Baptist Convention with secretary spin psychor staff members ka chiva subordinate members, achieve churches,
cái chi với associations cái chi với thùng li rivran wing cái khăng cái cái ra mui sok mi chỉ ta sung mi lo mấy đây tâm bạc li lấy được lấy à bữa nay she itom mà tại là cái Manipur Baptist Convention we members cái chi với na general secretary na tham là cái ngân ga da pro ho bữa nay she sa da ko ho rồi we shaki ji mi shap kawai itom sai ko li rivran na cái so mi lo tại là cái này rivran na Danghu Baptist Church Association we Women Union li na so mi da apong cái chung gai na pro na shi chin la ga otsat le ko mga bang sak le ko ji wang ning she a chu si mi sho pro apang cái day de li churches cái day de li nui pau ka pa ba ha so khai de cái lo Women Union na ot mga khui khai sai ko de kamata report mi hai re ju wang ning she aruila Women Secretary Termi rung sung na than laga mga khui lakai na mga ba lakai na ot sawa khabai ribra nui so mi da shung mi lo galai thum churches ka chi na la pro ho ka tom thai lakai na ka tom ge kala women secretary na la ali nga ran na ko ot sa grum da klai sai ko na la than thai lakai na thanu no ribra nui ka zingra mui so mi da shung mi lo Aju simik show proho, arui adam bungi daran nali itum na kok kayang kasada Kristo wi ming sing dang kau gahai hi proho na kuisang mida shamida nui uram tek medek vai na mai ka vai ng sarano jishui ming vi saya kasane amen. Actually, Kokramli, Masot line, last Hakangai, Masot line, Masot Mi Kangaya, group Kani Lady number 1 Lee, Sinawan Ngalung. Sinawan Ngalung, the Samirano, Chivichili, Theological College, we get them now being the Kakne Samirano. là mà sao rằng được họ thì cô ác mang hàng hậu kề 2006 mấy cái giang người day 16 lý xóm thải lý sắp xì doctor cái thêm ác hậu rê cái giá cái đó người ra yang lô的hàng nghề cái sát nghề thế nè ít ba mà lá cái nó cái giá sai chỉ atom chỉ là ít là cái giá yang rê đó Ukhrul sang là cái để chui church compound hi chính tăng người sơ cái đi ít ba chỉ mà vẫn sát thì cái này chỉ atom chỉ là ở đây yang mình là pastor sát sai anh thà là cái này chỉ cần bình là church nằm thà là cái này yang sang mình là cái ít là lấy xí là cái này cái tôm mì đó ít thà là service của mình là cho homie church ninh sĩ chính để lấy kho ngắm lại là phần ninh ung thinh để lấy kho cái gì Ukhrul ấy là ninh ấy là cái tôm để lấy kho cái gì hàng số ngay ari người thor ra sang cái hai ấy thùng cái đó ngày cái cháu Ukhrul lấy xe rồi nếu Ukhrul thì cuối cùng là cái số đi ra đi sang ring cái phá on hore cái gì là gì là sang rồi ngay Truy we ring the she crucifix lờ the li wa shung rơ phong phong đơ bro ho nơ lem đi và từng
lệ lũy mơ nơ rau we say how the sound hay bro hồ cơ quý sơn mi đâu khi man đơ hay nhau nấu tha đơ Adam đơ sang thơ mơ sơ sang khi man hay đơ sang imang lang tuy rằng mi love bro ho ti Imore phung phong đơ ninh đơ cho thà ra Ina phơ ni ngon Rô hô nơ krusung Li chi mi gơ hà A shi chi ai nơ Thiêu mi rơ mô rê Nơ rau we say How cái sang Hey bro ho cơ quý sơn mi đâu Khi man đơ hai nhau nấu tha đơ Adam đơ sang khơ mơ giờ sang Khi man hai gơ sang imang lang Quý sang mi lơ bro ho chi Are ina oga tui we kareda Crucifung laga Ro hona we odram nete kavai Kasi karali ka nga John Milo Na rawi we say ha ka sang Hey bro ho cơ quý sơn mi lơ Khi man đơ hai nhau nấu tha đơ Adam đơ sang khơ mơ sơ sang Khi man hai đơ sang imang lang Quý sơn mi lơ bro ho ti Khi man hai cái sang imang lang Quý sang mi lơ bro ho ti Mình sẽ Rin sagi lahe ina iklatali khanghan wi ne rajang hai ang sono ping thumni la ili khanghan hi da ngahan sa ka itum dong ka muchuk ngum laga phak mai ki le jang ji itum muchuk ngum se are in sagi ji lau tai tan khamasai ji ne
tâm ngân ai gờ hai là lấy cái gì về thơ này sao cái thân là bay này phiêu không mi về thơ này thuật cái ta là bay này phiêu không mi về thơ này sao cái thân là bay này phiêu không mi về thơ này thuật cái ta là bay này Malena, Malena, Apaira, Kisavaira, Bonga Quilan, Kisavaira, Na Kipanili, Na Rawi kering kathara tui aga kuirum la Sylvia kashung na rapa mirana. Array mutimene paisin sabai me kawai kathara tui pang rumsa. 1 Samuel chapter 1 verses 13 to 17. Hanana ningni se hasada morjai mang natsida akon mashok mana juiwang aina kamarip shina aili da elina paninga kala elina hanga nana karan ka sangda maripamra zam kamang horholu ka hanana ngangai kamari maning mana amai ka ining kachotba shnauna zamla jamshaila mamang mana ka prohona mangali ining pong kashokna narao shnau ili magapavana da makwini alo gaje iningli malung ringda iwi niyang makaungji matui shokta khalaina Jina Elena, Jiri Ina Zad Ulu, Israeli Vare Nawi Kapoji Unshong Rano Da Hanga, 1 Samuel chapter 1 verses 13 to 17, Hebrew Widina. Ada hanput lasada yarusai korna 212 jisase juchi changli Miss Arjuna Sardo
kala shakwina ani we profit kwimira no yar sai ko rang ning la ka han put la saram Good morning, church. Isor bu yam tagatli Very leading she. isor ki nung sibay mapana nasi nuwai raba tanja yam tang raba tamsi pibire hairaga ikoi MBC campus tege women secretary 16 17 gumba ikoi TBCA gi Women Day of Prayer gi damak hong san ba haurak te hairaga ngasi asigum laba nungay ba matam pibi ba isorbu ngam khay leitana thagat chabani Very we lady she mga aina. MBC we alumni leidat laya. Women secretaries 16 itum gutong kali apam ngatay dali hithada MBC DBC Women Day of Prayer hili sharuking saktat lay bivang very li gachangkhat ni shi. isor gi nung sibay mapana haibagum na yam tang laba matam si ngasi numit sida ikoi pastor na so haibikre MBC gi oina Manipur apum bagi oina first ikoi gi church Baptist church sida khongsan ba aduga ngasi lep pa phanghan ba aduga ngasi nungai ba matam si
TBCA Women Union gi ima mayam singi mama mayam singi parthana tawbiba aduga mokhoi gi damak numit ama set tawbiba matam tanza pibi besida amuk hansu isor buthagat chabani aduga ngasi Women Day of Prayer TBCA gi damak ni haiduna burden laina aduga masi ekhoi gi ithawni parthana tawdaba yade haiduna la iba khuding asi MBC churches 1574 above ki women sing mayam gi on behalf oina harau bagi salam su Phungyo Baptist Church sa aina pujarak pani Village kami mga aina as Phungyo Baptist Church li iwi phikar khare ra kar ka sang nei ki aina nathum psychology iwi shongai na la kala embassy gutong ka wi mathunai na la nathum gutong li salam ta dale ngasi gi ekhoi gi team sida TBCA gi Women Union sing na pirak pa team si Hannah's Prayer hairaga ekhoi team oina thambirak pani masi ekhoi na sathadri ngai da aina khara thamdaning badi nungai raba matam asida ngasi Phungyo Baptist Church sida ekhoi gi Women Chairperson oina laibiriba Ma'am John kaping da su harau ba phongdok sabani MBC gi Women Chairperson oina kui na mana su tham pubire hairaga Women Society sing Manipur Baptist Convention bu thogat pire hairaga mahakna lairi ngai da khoi bu thauna pibi aduga hauji su Ma'am Thermiton achi MBC Women Chairperson oina laire hairaga TBCA sina Lion Share si adum laure hairaga nasi su MBC gi thabak si makhai chathabani noi gi prayer adum hauji su lairi darkar su oiri aduga noi gi prayer khakta natadana moral support sina ekhoi busu MBC women sibu strengthen tawbi haibisi ubada aina harau basi su phongdok sabani aduga loina na hauji MBC gi ngasai khoi pastor aduga ekhoi gi mem na su khara budi haidok pi khre adubu ai khara panjaning ba amadi ai gi translator sisu khara ma nervous tat pani adu soi khon adum bear tawmin si aduga ekhoi gi translator sida ekhoi sisu pulpit si share taw dabni na marakta aina yam sang na lauraga magi marakta di lambi man bayai but then ekhoi loi na khang da banat tabni na adum I hope you will all bear with us ko ai marakta ngang ba matam da that ka da basi mang laga aina so adum as I go along ai raga magi da I can be the bagi khara so adum bear tawbigani hai na thazai MBC Women Department asida ay changlak pasi tha ahum ka tasuri bani uzana hai bagumna KRBCA dagi ay si hauzik lay bani aduga ngasi asida ay lap asida ay driver sanjoy su yawbirak pani aduga Women Department gisida ay khoi na thabak tawrak pasida noi na su hai bagumna adum mateng da pangbiu aduga noi gi moral support su yam darkar oi bisi kawbi ganu hai bisi ay na hai janing badi aduga yam sang na hai bagi sida sidi translator gi darkar ta dabra hai na khan bagi ni ko ngasi ekhoi gi team sida Hannah's Prayer hai ba matam sida part or parcel sida ekhoi na yeng lu ba matam da mama amagi thaudang yam chauna lei masida aina thamdaning badi motherhood hai ba se it's a toughest 24 hours lifetime job ni ekhoi loi na khangi madudi karira hai raga no pay no days off no qualification or training is given and most often unappreciated ko aduga resignation is impossible azri thumli topic ni ai dak lagi Hannah's Prayer gati ne hili hangda laiwa abu akhawi magun hi traka mention sami hai da laye abu akha ga sa gati hiba 24 hours lifetime job ne aliwa pe lama samane kala chimang majila chuti ga hodila mang wamane kala hili ba qualification degree mang wamane training la mang wamane
and most often unappreciated นี่ก็ and then resignation is impossible ก็อิมาสิ่งที่ทับเสียไอ้ที่อิมาที่ทำได้ไอ้โตอเกให้ระกะ resignation ที่บางมาทำไรเตะยาสิยาเตะดูกันนั่นสุกรานเต่าตัวนี้ยันใจก็ก็สาวิอดต้มเห็นน่ะตั้งเฮาเกยดีละมาซาไปมันเลยที่ป้ากันน่ะละ resignation มันมีไปมันเลยอัดมุกจินบัทบักอิมาสิงนะลาวบิเรหายระกะยุ่มอามาเลยปฏิจามมาสิงเท่าดังที่ยามเจ้านั่นเลยวันนี้ที่อาคังจีละก็ให้อดงรุทีอาวุธราบิงวิบังก็ชิมาคลีอาตุงอดงรุทีก็ฮอกเลยมาซีไอ้น่ะให้รับฟังมารำดีกรีราให้ระกะให้บกุมนะจะฮีอามาดะนุมิตอามาซีไอ้คอยน่ะ women day of prayer ให้ระกะเสียเต่าวันนี้มาซีไอ้คอยน่ะล้มน่ะเราบัดการใจอิมาสิงที่เท่าดังที่ยังรู้ว่ามาจำดะนุปะอามาซีนะoffice kare mapa amsin office kare hairaga masi halak pa matam sida magi lupi ngonda nang hode si kari tawbra ai di office sa laga ayok takin nundam haw wa basi khoi gi thabak ti paperwork ni adu office ki tension ni adu nang di kari thabak tawbra haira nu mai lupi da sai hai adu sai ba matam sida mai lupi se sauning man dana no madi he hawat padagi kare su tawdabi hawat padagi thabak tawdaba hai basi adum mi loi na khangani angang na sukhangani ahen na sukhangani ipa na sukhangani ima na sukhangani karira hai basi hek hawat padagi thabak siko yum sit lani chak thong lani angang sing bu school gi ma dress so bi halani chak ta halani kon theng gani aduga chathok pa matung da tawgadaba miyam sing du yum da thanna lai re hairaga halak basi mama amana magi thabak si mayam lai bani aduna nongmadi magi nupi do sauning man dana madu thabak to tawdaba matamda magi thabak makai to pairaga lairaga adu magi thabak office ki thabak tinbara karamba do haiba nupa duna lesson tamjai haiba wa hai wari amami na haiba dum ta bani adu aina ngasi women sing su aduga yumgi mi makai sing su sigi si amara aina remind tawdaning bani abu marabi mi ot ki akhang jila ga hai thang de khang sam ga hom khale hili az itum na women day of prayer thang ga jini shomang ji ho khai sho gai dak le ye itum ma thala gai na aman sak la gai na on gurum khawai sa se kala khar chan a khali shino pray buna shimli pam laga awi ot ka ya ka sai ka har na office ka ye ka har jina mushun longbong the office li wa pam laga han khong chi tharan na az ki sa hai ga na az ki ot ma ki ot ma nga ma mai khui hai ra ka le da ung han chi ye ke ina thang khaba a pray vajina sa ti thei da ot ki kala ma sa hai lak la akhara jina office ai na khong chi tharan ana ki kama sa la pam sai ke ji khar jan ni ka tong khali la sina ka share sa ngai ne adudi mama amagi thawda mama ama oibusida ekhoi da yam kaya muk darkar tabra haidu ekhoi ngasi day of prayer the women singbu Mother's Day natra so moi appreciate tawsi moi gi word to ekhoi khangdi si haibase aina remind thamdaning bani loi na khang su ko aduga ngasi ekhoi gi thimda Hannah's prayer haiba matam sida first Samuel sida ekhoi na kari theng na bra karamba ekhoi na uba phang bra haibu ekhoi amuk yemin si Chena abu bingwi makun hi az itumna first Samuel wi he na Hannah's prayer gi he na yang room se First Samuel Hamdamda, it's a book about three great men. Haiko, aduda ekhoi na three great men athauba aduga kupchel chauba mi ahum si kana kanara haibadi Samuel the prophet, Saul the first king of Israel, and David the subsequent king, a man after God's own heart, the greatest king of Israel. Haibadi si makoi ahum gi wari se ekhoi na First Samuel haiba matamda ekhoi na theng na bani First Samuel wi buki laiwi ki khayang ji tharan itumna ka shong lak ka hai ni ka thumui khar chan sam phange chia Samuel maran kala ka khani ali Israel wi khare awunga Saul kala awi mamang awi chili raki ji awunga David asumi khar chan sam phange aduga makhata na ekhoi da yeng luba matamda
But the book begins with a woman who is infertile but eventually has a son named Samuel. Ako'y uba pangi karira hayradi. First Samuel dagasay ahum mi ahum puktel tawba aduga wakhan tawba makoy ahum ni marak sida akoy na First Samuel kisida lairik ka akoy na uba pangi adu makhata na akoy na yen luba matam dadi infertile oiba ko barren oiba angang jawza daba mama nupi adu iwari akoy na uba pangbani masida akoy na kari uba pangbra hayradi mi kharana Isorna apaba aduga atauba tabak tauge hairadi nupa amabu pare haisera mangon dagi ekoina atauba natraga aonba ama tabak tangthoke haiba mitamda ekoina uba pangi aduga adu henna apaba adu henna matikaba adu hen extraordinary exceptional tabak tauge hairadi nupi bu mana lawe haibase ekoina uba pangi madudi kanara hairadi Moses ki mama ekoina uba pangi Moses ki mama dagi ekoina kari kamain kana uba pangbra hairadi Jochebed ki creativity na Matani Pabu Israel Masasing Kudong Kiba Awabadagi Isorna Makoy book of Top P Bedo Akoin over Pangi Hibisini. Here Kakashung Lagahai character Ashikatumi Karajan Kabi highlighted Kili Ki Aina Hopo Kalejaka Naugashumbu Shino Akawe in a Karajan Hopoke Kala Naugashumbu Dina Naumira Samuel Kahohi and a Parakuye. Mikai kana laga hang hada verena kashung laka hai or mathala ka hai or aka sa shoke jeka mayer now hi shichine ka ana kashung kamai matha kamai or sa shoke jeka shinau hi shichine da itum na sampange Bible lila ka pi hai hada Moses we avu Jochebed awi shitkasang juwi mga aina ana awi naumira kongra dili khaidang sakai laga awi naumira juwi mga aina Israel kan ka khui ke jiwi kharjan la sampange aduga makhata na yeng luba matamda Ruth ki punsiwari da Ruth sisu isorna ahan bamagi nupa da palu ba matamda Lion King David ki mama asibu ekoi na yeng luba matamda masu mata yam po aduga Masuron yam lai haiba ude in ekoi na haiba gidi karira haiba ka mas infertile barren ozabani aduga makhata na ekoi na yeng luba matamda miraculous preservation of Jews in Persia haiba ekoi na yeng luba matamda Esther gi matik magunna mahaki haizabagi matung inna Jews in busira gada ba makamdagi Isorna of Topirakpani, Ting Topirakpani, Haiba Equina Ubupani, Adua Makata, and Equina Yin Lubamatam, the D, Kanaking Nabra, Haidaga, Jews, Nupi, Mary, Isorna. Mahakusu visit taubiru re haida makata na women mayambu yam fertile oi haiba ekoi na thengna de aduga moi yam Isor na boy bu bor pibire harang mapunsi da nungai na labor haiba ekoi na thengna de aduga atauba kaya miraculous tabak tauge hai mum tamda mapa singbu khangatle haide ngasai haiba mayam du mama singbu atauba aduga mina tamdaningai oiba thabak tangthoke haiba matamna ngasai koina li sauba mayam singbu mama singbu isona khangati haibisi ekoina uba phangbani Kakhani asada Ruth David we avuvu awi kharjana na le itumna anau ka shumbu ne thasai jile lavarena somi da nautra ka maya sang sa ke gala awi naujiwi alongjiwi aina David ka shungla ka haya character akhala shok sa ke chimang jila Esther awi kharjana na le itumna ka thai samphange Jews now being ki hogi ki we na kan shok mi ye awi manga aina kala hi thada chimang ma chila gospel le itum na yang khung ji tharan Virgin Mary shinaw
awi aina la Jishu Krista na ralaga migumo psychology rang tang khui khani di bi kharjan itumna la kapasam phange aduga ngasi aikoi gi theme da Hana haiba nupi sigi maramda aikoina kamain uba phambra haiba do aikoina yingsi Hana haiba nupi sisu she had a great problem ko magi punsi da awaba kudong siba mayam haiba ngamdaba haiba yadaba mangonda awaba mayam thingnei haiba se aikoina uba phangi Hanawi kharjani itumna yang khung je tharan awi mirin lila kajot kajang kaya ka samphang kaya ka leye share masa ka bai mili mang mili ngajon ka khui ma ngajon ka bi ma po khui ka bai kaya ka leye aikoina Bible character singse yengba matamda khanba aduga uba Bible si aikoina dum tarakraba khangakraba aduga moigi wari su loina sugaina khangaba matam sida aikoina khanbadi karira hairati makoi de perfect people ni makoi problem laite aduga they draw in the dark and they've got shining halos but people are people they have every life and that has problem including her life and the mother of one who would be the great prophet Samuel masigi maramda aina khara haining badi karira hairaga aikoina khanbadi Bible da yawba mi singsidi awaba kudong siba kari su laitre makoi si matik tabagini aduga moidi yam phabagi Bible da yawbani aduga moigi imung da moigi punsida amamba matam da su moidi ngali haina khalle bako haibagi maramdi moidi problem laitabra aduga moigi punsi sida som ngalaga Bible ki mingda yawrabanina Bible manungda yawrabanina awaba si kudong thibase makoi gi da thengna de haina su aikoina kalli adu sigi marakta prophet Samuel gi mama su amani aduga magi problem yam si aikoi makhata na si itumna Bible we character being kapati tharan kaphaning liver atum hi problem kajot kachang ka khanang kajot ki khalam lai mraw lak mane kha mikumo khipa ka perfect masa mane itum ga tong ka problem laser re Bible li jang dak le character being atum na tong khamang li kaya ka hor sa yi dilala atum me alung liver problem ga ji hi leishone are itum na machung rom gi ji hanala awi alung li kajot kachang kaya ka leye itum na yang rom se Masai haibagu ka Hana was infertile haibani mahak si barren maitay lom da haibadi akungbi haibani ko aduga macha yawdaba magi wakhan di emptiness adom laire hairaga magi punsi da ya wana punsi len khiba mama amani aduga Jews ki da moi gi rabai na kari haibra haibadi moi gi Jews ki chatnabi moi gi mahausa na kari moi gi da kari laibra haibadi Jewish nupa amana nupi thidradi maha asi moi gi chatnabi da madi mi oina singthaba yade aina moi khalle aduga ani subada Jewish nupa amana nupi lairaga angang laitarasu madi mi masing oina singthadaba amani aduga ahum subada if a woman cannot have a son or daughter he is ground to be divorced so nupa amana nupi launare hairaga imung amalai re hairaga angang laitaradi ma dubusu khaina bibe yaba Karesa da hili itumna problem samphang dak lehi hana hi naw ga shumbune infertile naw ma lei mane kala rabai we alungde takshila ka hai atumna mayon ra da lei kaya ka lei ji ba ki lei ji ka Jewish who had no wife Jews now being brave ma khalai being atumli yarina yang ma khaye ka khani li brave leila naw ma khalai atum jili yang ma khaye kala ana kala kahara jina kala brave jina naw miyera or naw ngalabu hi ma prafira rakha ma leira rakha divorce la sahai bai aduga chahi tara gumba moi long naraga angang laitaradi nupa du atopa nupi da luhong basu yai do khaina bi basu yai adamok angang laitaradi Jews koi gi imung da chat nabi da
nupi adubu masing thadabi wana family ama oina aduga chatpa khotpada kadai leirasu magi punsida angang leijadabanina tonna aduga hanthana hanbiba matam society adu oirambani du matamda Singum tharang kum hairaga brave dina nauma leira ka ani hini divorce hai baye hi thada sada ki aka zakshila ka hai hi chatra shum haugada Jewish we alungli Jewish couple we alungli nauma khalegi ti hiwa varena khonshi ka hai ka thani da khuye jena achumi atam liba naw khalegi ti hi so khami ne da shan khuye aduga Jews koi gi set nabi moi gi wakhanda moi gi concept ta karira haidi angang laidi isor na bor bibni angang laiteradi isor gi curse ni haibagi wakhan lon je makoi lai maramdi makoi Psalm 127 da children are the heritage from God haibagi wakhan sida moi di launaradi lairadi angang se mayam pokadabni maram isor na bor bibaduni aduga angang laitabasi di isor na ikoi busra bibni wakhan da makoi laibani Hithada Psalm 127 hili rin laka naw makhalai gi hiba varena khonshi ga hai kharsa ga hai ne da shan kuye kala naw tra ka chungda khalai hina varena sokhmi ne da shan kuye the first Samuel da inside koi Bible scripture reader du pabiramani first Samuel 1:17 da koi na sum yeng lubo matam da koi na Elkanah haiba nupa sida koi na uba pangbani thana gi nupa si mana nupi ani se leire hairaga Elkanah na di moi gi tabernacle moi gi Sigi tabernacle gi harau ngai ba matam si Jew singna festival mayam lai ramsu ahum si moina kari celebrate obra hai di amana Passover amana Pentecost amasna tabernacle hai si moi yam set na bani aduga sigi offering matam tabernacle gi moi gi harau ngai ba matam asida hanana kaya muk wakhan wabra kaya muk wakhan sopra aduga magi punsida harauba amata phangdaba se karigira haide aina sugaina haidar se koi loina khangarabani penina nadi angang machanupi po e hairaga magi nupana parthana chapa matamda harau nungai ba offering gi chapa matamda halakpa matamda moi gi sarukti mayam pirapgani aduga harau na mata singa chak samin na re hairaga harau na matam leli adubo hana gidi magi saruk tu magi nupana nungsi jare hairaga pi ba magi nupi gi saruk double portion bu pi resu penina na mabu khina tawbiba usitaba angang laijadaba adu maramna mangonda harau bogi annual fees matam nasu harau bogi mami si ude harau bogi wakhan pukning da harau basi pok chakhi dabani aduna hanasi she felt the most rejected Asang Bible ba mi bana ba shok ga high text sili hang hai da algana pray bu khni nga shire hana kala penina ne penina ba now tra khalaye now mira now la bu laye kha hana ba now ma lai ne sita hau ga da algana na khorum shimdi walaga se ha ba sa khil ga han khung ji tharan penina kala awi now la bu now mira bindi ji we share umi sare kha hanali ba analysis taina hawgada ali lamiye chitha sai tilala penina awi brave akha bavajina hanali takshil akaina sami jinge chitha da sada kya karing pha atam lila hanawi bangba chot makeup ke atam akhang sai Maramaduna magi zek nabi haibitare penina na mabu provoke her miserably ko tina tawbiba ngangbiba mangonda di yam soktaba karira hairaga mato angang pamjabani mata singa harau nungai na magi saruk to yam ningbani aduga mata lairadi magi harau ba nungai bagi phong badu mapung pharam gadabani adubu mahakna
angang laijadaba maramna magi yeknabi taraba peninana mabu thina tawba matamda mahak mapukning yam sokhi aduga ngasi hauzik matam asida it's a common problem today si ekoi uba phangbani Hada benina hi hanawi yangashe akang saye Hanana social discrimination yam ma festawi religious and cultural discrimination yam ma buthengnai emotional damage mangonda phangi mental health yam magi feeling da aduga magi behavior setpa chakcha aduga khuding makta pumnama ashi ma auraga hanagi punchi si land bani Hanawi mirinle ana kachot face ka sabing jiva mai hle ka yari na yang khamakai social discrimination kala timang majila therma kala ngashan na yang khamakai religious and cultural discrimination kala timang majila malung ning gai emotional damage hila samphange kala mental health awi ka phaning ning juk ning li khanga phau kachot ka chang hi thada tra ka samphange aduga hauzik research ki findings da aikoina teng yenguba matamda haibagumna handa hauzik matam asda yam common oibase karira hairaga couple tara lema manungda 8 na angang yaudaba ko huzikan se yam thoe masida mama oibiriba mama saklaba mi singna kaya mo karibu yam tengnabra haibase aikoi loina uba pangi ngasi aina aikhoigi church ki context ta su aina khara haining badi karira hairaga huji aikhoigi present pastor magi dupisi sahi kuntra bati changlae aduga last year si ma luhong basida hujik phau angang laijade aduma na haiba matamda aingon haibati nati church su marak ta kaninde aduga members in bu marak ta thengnaningde maramdi karira hairaga aikoi gida khangde aikoi TBCA da di laitabra kom da di mama sing sina khangde caring gi wahai dara natraga ma bu sibagira angang yaurabra natraga kamain taurabra angang gi wahang si question mark adum thambibam tamda aikoi gi pastor gi lupido angang su oidari bane angang hai si hoi 30 si hauzik idi yam ai hauzik matam si dadi yam ahan de oidari adubu moi gi wakhan si dadi mapung phaba makti ai kaumzaning de ko adu ma sina ya tan si church ki congregation aduga gesing la pam matam da mi na he khange mama singna nang kamain taurabra kari progress laibra kama kari phibam lairabra kama atu ta hangaga ai ningde hairaga ma yang frustrated magi punsida frustration si face oye hairaga hojik lairibni Ari hon itu mi church wa alungli la hiwi problem hi face ta le thai ishi yaw ko homa na la ishi yaw ko homa wi khar chanai na hange je ka kum jang hi shakazane awi brave ari rashung da naw ma le range awi brave church li kala yari ashanguli chi aga involve ma sangai mane khiwi wang le je ka yari na ali sam ga phanga tam ji tharan ka thran naw le ra or naw ma ka hai ra hi ka tha hi question hi toila kai na khang han chi wi wang chi aga involve ma sangai mane yari ashanguli makhoi hauji angang laitaba singna na angam pamlaga parthana tawriba mi singna couple singna kari thengna bra hairadi psychological or mental disorders se yam moi thengna bani aduga moi stress laire anxiety laire depression diminution of self esteem aduga moi gi punsi da yam hanthana khalakpa ai sibu isor gi karstra chaba thakpada lang tak na bako nungai na laiba yadaba moi gi punsi da amana atom itnaraga lairaga makoi si wana hauzik laiba bi sing mayam laitaba natte masi women day of prayer matam sida ekoi na makoi gi da mak chu hena wakhan changbi re hairaga parthana taw bi da bayam darkar ta bra hai na khalli
Kita the emotional experience ning na uklung na nga shaila ka high experience hi matai la kai la naw ka shumru naw ma khalaya shinaw bing really experience to make up the sai ke da idum athum mi bang matai la kai na se ha sa khmi hi la darkar sai aduga marakta nupasing makoygi nupasing na makoybu fazana care tawbidraga routine checkup su pining daba aduga moigi masagi marane hairaga moina makoybu dumain treatment tawbiraga ya wana laidasu mi laitaba nate haibagum na ngasai na moina ekoina panki du moi ngonda depression mayam laire anxiety mayam laire stress mayam sina moigi punsira katliba khongchat yam thengnare hairaga aduna akon bada kari lakra hairadi mental health disorders se hoji se yam thengnabani sigise research findings koigi moigi hoji koi thengnaba ubo phangbani aduga aikoigi TBC agi member Dr. Aborsim Muiwa hoji man MD psychiatry tawre hairaga CMC da laiba MBC na su nahan trauma gidama aikoi invite tawre haira mahak na ngangbi mahak na witness tawbasi magi findings sa karira hairaga aikoi tribal sing marak sida masiki stigma si yam common oi bani karira haira society da nang isor khang da bagini isor gi curse ni haibire hairaga moi gi nupa sing moi gi in-law sing na so phazana treatment taw da bagi mi mayam sigi problem face taw balai habisi ma gi finding da so mana hairak pa matung ina aikoi na thengna bani Dr. Aworshim Muiwa we findings are tissue the ana kahang tissue the tribal shinao bing we alungli naw ga shungti hi very na khonchi ka haini da die he ga thaning phanin hi na shinao bing li takshi da ga khui itumui tribal community li toila kai na shok ta leye kaman thala ka hai isu akhaba ki le je kha ka hara bin na medical check up ta khlei ji ala mayur da ma sa khangai or ma wa khangai khi wang le je kha naw ma wai kharar ka ji or naw vai kharar or naw ka kharar hi shinau ju alungli problem lai ka hai wi wang mang nei da ki ka tham misconception phaning khlang lai ka hai wi wang ai da tra ka ichumi community la ka shoi hi khira da lai ki ka tham misconception khalai hi matai mai tri da ning ga chot u khanang khang sak ka hi shok na sak asigi baramda aina thamdaning badi nang khakta nate noi khakta nate bible da yingloba matamda Isaac kinupi Isaac kinupi Rachel machu infertile oibani Rebecca du karira haidadi magi wakhandadi Jacob na mabuloba matamda angang mayam okani natraga kari to haili adubu isor na mabusu infertile oina sembi kibani Sarah gi punsi wari koina uba pangi infertile oiraga mana apamba mak matamda PB khide Bible da koina mayam yengluba matamda Elizabeth John the Baptist match adu mangai maram aduna ekoi wakanyam sok nangai aduga wakanyam wanai laite habisi aina thamdaning bani Bible way na Sarah awi kharjan tumna kathai samphange ana ning jang ana nawbo da khlai atam jili marena mami mane chita kamai na John this abu Elizabeth la jiba bomne aduga aikoi khangadabadi isorna nang aigi su plan sembiramgani nang kona future parents kidama isorna reserve tawbasu oiramgani aduga ani subada haibuna foster parents kidama aduga adopted parents kidama nang aibusu prepare tawbani aikoi khangadaba darkar tade tabani aduga ministry ama oina natraga yumgi mau am oina nang na tawgadaba
tabak inkhang do angang yauraga natraga angang piba banta nang na tawthokpa ngamoidaba ministry do oisino yumgi family gi mau amo oina nang gi thodang do pangthokpa ngamoidra haina isorna pida busu oiramgani haibagi wakhallon je tele hairaga aikoi isorda aikoi ning loidabani haibase aina thamjaning bani Verena no wivang futurely plan san hai le kala foster parents akal sak vai wivang or now adopt salaga ring ki ka we plan la verena semi hai le re or mani ka nana ari have akasada no we ministry mathala kaina masara gi ki wivang now la mami makhani de le ra de hila hangai ngasi koi church ta kari thengnabra kamainra aina akoi na kari bigadra hairadi hana gumba mi mayam akoi church ta MBC Manipur Baptist Convention in Makhada church wakhan waraga pukning wakhan laita pham khangda dana macha pamlaga macha nupi pamlaga macha nupa pamlaga mi mayam laita banati itu me MBC we along lila hana ka tha shinau tra ka jang de le de naw ning chang la ka naw bo la ka chap la ka vareli bo da le ki akhala jang de le de aduga haibagumna macha yaudaraga barren oiraga adu social discrimination mayam face tawre hairaga sahibum frustration mayam face tawre hairaga makoi gi khongta tamoi gi journey da sigi desperation na moi bu pumlup lup le hairaga ta thok ta chin da cha ba thakpa tumba khangda ba makai wakhan waraga hana gubna punchi len ba mi kaya laita banati naw ma khlai hi na maram sa da yari na phap mata khami juwang athum na yar social discrimination hi kaya kha face ka sai na so da athum ni journey hi chot la kai hi thada jate aduga hai ngasai hai khibagumna ai khoi ngasi Phungyo Baptist Church ta shu kanana khang ko leiramoi hai ba ya de ai khoi church sida mama sing na gossip tawbire hairaga as nang di angang laitabasi nang gi pak na ni nang pak sing banupi amo oi bagini phajana isor lo sin da bagini isor na nang bo wayen bi bani natraga nang gi past life ta pak mayam tawram bagini aduga masidi isor na yadam ne isor na pira ko di bor mayam pi bani nang isor masak khang da bagini masidi nang na soi bani hairaga mayam hairam bi busu yai Phungyo Baptist Church lila shinau hi ka tha ka ya sa jang sa la ba ye athum na naw ma khlai hi athum mi morai ju wi wangai na ne or bareli ma tha da ma khui ga sang ju wi wangai na ne or ma ni kha na thum na sara ga hai morai ju wi wangai na ne da athum li hi tha da religious bishongai na la cultural bishongai la discriminate sa ye aduga maraktana family singna relatives singna khanbi bane aikoi ni imong ni na as aikoi su nungai te hairaga thaugat pi ba ma ta ko as karam kan na nang si anga pok padra kai daurabra haina ni mayam na itili naw sing marakta aduga imong manunggi marakta mayam si hai pire hairaga thaugat pi ba natadana karam kan da angang lai gadra haidana aikoi na ya mabu hena disappoint daw han bi bisu mayam layam bayai shimkurna khongnai naw bingna katom khami ba maning la athumli support sa khami ba maning la kha question clay je ka thran naw ra or naw ma ka hai ra ka thran phara ra hi ka tha question he na athumli khanga shei ning ga chot kala ning si ga ta hi hen sang mai sa ke duga makhata na aikoi na yeng luba matamda hanana pukchen aduga wakhan na thazare hairaga magi thajaba ninghande haibidu aikoi na uba phangni madudi verse 4 da 1 Samuel chapter 1 verse 4 da aikoi na yeng luba matamda Elkanana mangonda chakluk haibse ko magi share mana prayer chatlaga harau minara koi moi halak pamatamda magi share do double portion da
Elkanana mawanda adum pibi aduga magi wakhandadi ai sina nangbu simuk nung shiraga ai na nangbu simuk double portion piraga higher verse for the ikoina ubapangi 1 Samuel 1 verse 4 li Elkanana khorum shimli walaga han khungji tharan hanali awi portion mangmaning la double sada milala aduga 5 verse 5 verse 8 ta akoina makata na yung rubo matamda Elkanana nangbu karigi kapra karigi adumuk thamoy sokra ai si macha tara nupadagi henna aina nangonda tawbi si pen darabra ko simuk aina nang bunung sibi care tawbi adordi sida nang kari angang laiti haira nang kap ningai wakan sok ningai kari laibra haina Elkanana mam he haibi ai koi na makata na yeng luba matamda hana haiba nupi si isor da magi relationship da yam ti na laiba adu magi nupa bu pasana luna tawbi ba nung siba aduga magi target ama si karira hairaga ai isor da soidana isa si pibi gani ai thajare ning halloi ai su ai gi wakan si ai gi thajaba si tet na thamgani haiba nupi ni haiba se ai koi na obo phangbani Elkanana jithada ali handmaid misalala hanana ukhnang shon ga jiwang Elkanana ina nali hi akhalei shi da khlei hina mashap mala naw thara lei da khlei hi hina mamatai mai dang hane jithada hanana Vareli awi shitkasang ana poda khlei ka jahan ge masita hai lagla awi target lirin laga ana pochinge shitsang chinge verse 9 da ikoi ne yen lubo matamda hana nganta hauga le hairaga chaba thakpa shilo da loire hairaga mana halak pada she was not complaining to her husband it's your fault give me a child or I will die ai ingon da angang nang pizade ai angang bupok hande aduna ai shirani ai nang bod ai nang adu wahai sing do kare so haide adu pu karira hairaga magi yek nabi nupi duna na penina na di ba sa kina tawbi kina chaibi adubu magi thazabadi ning hande haidu ikoi na makata na ubapangi hanana awi ka harali na ili khiwa na ili nauma mi ka ichi haura da hida da complain masalak mane kala penina ana hanali ka ya ka zakshida sani sai chilala ana ali mang mulak mane primang phatlak mane verse 11 da ikoi na yeng uba matam da kari theng na bra haidati pum na makki mapu tawbangam isor ai laibani mangon da kari su oi thok ka balaite maram aduna ai thajai verse 12 that as she continued to pray haibani hi tha sai jilala hanana awi shit ka sang masita hai lak mane katong ka sa ka shaba bare ajili shit sang chawda ana sai ha sai mana thajana soidana isona aigi pratana tabigani soidana kumbigani haiba matung ina thajaba matung ina popcorn prayer hai ko wakhan hakchang pulap pisille hairaga angau bigumna ko prophet Eli namabu ubo matamda nang yu thak khrabra nang ngau khrabra masita laibasi nang ngau rabra hairaga madi wakhan thawai wana thajana pompe pisille hairaga prayer tawba matamda Eli prophet na phaw mangonda nang yu thak pra ngau rabra haiba matamdo thajaba ning han khidabane maram aduna Partna do isona tabi haibisi aikoi ta ubo phangbani chitha sai jilala varena na pota khlei milak rang hanka mi rag chi shit ka sangai na ana sai ha sai ningma ka bai tha da ka ba tha da chop laga ana sai ha sai chi ka thayai nai eli pangmon na la athang pa sho ka hai ji tha da maduni aikoi na hojik ngasi aikoi gi
Women Day of Prayer da ikoi na si matugi wakal lon da tele hai da ngasi la iba mi khuding na ikoi ima sing ita sing imau sing da ba ikoi pratana tau bi da si karira hai da si hana na church da adugi prayer da mak to wakan wa na chatki tha ba matung inna mahak harau na halakki bani karira hai da si soy ban isorna ai ki pratana ta bi gini so Isor ay gipaukum panggani haraw na ay si ay ki prayers isor na lokhat bigani haibasi ma thazaba galoy na ma thoklak pani haibasi Bible da ikoina phajana mayik tumna ikoina thengna bani hana na ukhnang la kaina chot la kaina khorum shimli sai ha ga sara sai jila ahan khung ji tharan ring ga phaina khama thanai na chingri ai na hanu hawe Hanagi unsi wari 1 Samuel da aikoi na theng na basi karira hada isor na magi pratana da kumbire hada Samuel bu wakan wana thazana hachang thawai pithok le hada pratana ta bu matam da isor na magi pratana ta bir Samuel bu bibi bani masida great heritage manashu oi jabado aikoi na uba phangi aduga makhata na aikoi na yenguba matamda Samuel se kanara haidadi praying mother bulaiba Samuel do oirami aduga praying mother se more than politician haibni ko office da tathok da chinda kari so awat palai tapa politician chingi adudagi hena afaba asikanara hairadi haidaba kan ba mama buni haiba ekoina thengnei aduga Abraham Lincoln 16th president of America na kari haibra hairadi parthana kan ba mama phangba mi du kaya muksulai dok fabra haina magi mamagi maramda mana haiba ekoina thengnei aduga kari haibra hairadi ai imana ai ngonda parthana to na tawbire hairaga ai gi yumbu yam chi toina thabak chatlasu halak ninge yumdu khak takhallaga lai thabak kadai kadai chatlasu aduga ima sikhiba matungdadi ai yumda su hanning lamdre yumda su tatning lamdre adu maramdo karigira haidadi imagi parthana imabu aina nungsiba imagi mateng na aina yumbu nungsiba oirami haibasi Abraham Lincoln na hairami hana na gachang khat our relationship very aina leila ke ana se ha ga sa ji mga aina Samuel samphangai kala Samuel wiwangwa hida da se ha ga sa abu aka khalai hi awi wang kala ma hai makeup ka ji aka nga sai Abraham Lincoln 16th president of America ana la ka hang thada no one is poor who has a godly mother kipaka machamne very li ka thaya abu lai ka hai bing wa da hange atam gati da ilinga yurda lehi ishi abruwi iwi abruwi se hane kala iwi kala ili kangka kingda lehi abruwi se hane da Abraham Lincoln na hange maduni ngasi aikoina sahi amagi women singi parthana tawbigadaba matam sida aikoina khangadaba aduga aikoina tawgadaba thaudang mayam piba mathakta aikoina tawgadaba sikarira hairang sidi ima singi ima koigi wakhan ligjen amakhakta oina aduga thajabaga loina na soy isorna pa kumpivi gani imau ita sing wakhan wana society da nungai na laiba phangjadaba yaurasu mina yengba matam ji wakhan nungai na uba adubu moi gi wakhan da di sida laitaraga stress na occupy tawre hairaga anxiety na occupy tawre hairaga moi gi wakhan lon chi ekoi marak ta tin da basing gi si ekoi di phatana parthana tawbi gi da basing chi ekoi ithawni machi tawre hairaga ishona so na tabi gani haibasi aina thamdaning bani aduga hana si mama am oina great plan chauba plan mahak asim su lai adu ai na sugai na haijaning dare karira hairadi ai khoi gi him sida magi prayer du khakta ai khoi na concern tawre hairaga si khakta ai khoi na emphasize tawre hairaga ngsi gi matam se khoi na lawgada ba maramna adubu magi plan si karira hairaga mayam aina sugai na hairu darasu
wakan wana ma macha phangnangai gi parthana tawre hairaga nuti gi chatle hairaga ma na parthana tawi isor na ma gi promise tu mangon da fulfill tawbire hairaga macha phaba pibire aduga Israel singi da hanana isor da promise tawbasi karira hairaga nangna aingon da pira adi aina nangi thabak taw hangani nangi missing gi siba taw hangani haiba matung ina mani su magi great do isor da fulfill taw hanbani China azu matai la kaina itum singkoma khali akishimang sampang da khale atam hitaran MBC alungli leidak lay women kichibu winning panin hi aka sa khawai aka ina aka support sa da tatngurung khawai itum azu matai la kaina sei ha khika sei matai la kaina hana we sei ha hili kharin sa hauga da awi great plans hili chaka focus masamara kha ana very lipo laga kajang khat na namia kha na wi wang otram nga thing sakra da ana chikat ka ana promise sa ga haiti makai lakla chi hada very wi wang otram nga thing sake Samuel pokpa matam si Israel singiti yam thawai gi oina su yam sok thaba matam aduga morally desperate sai batare ko moi gi marak tasu karambana ni thaw oi kadra karambana lutimbi gidra adu matam mamba matam makta isorna hanagi prathana da tabiri hairaga Israel singichu afaba leader PB matam du kanagira hairadi hanagi prathana gi maramna Israel singichu afaba leader moigi prohit afabadu PB khiba matamdu oirambani masida aikoina makha tana yenguba matamda ningthong mathang sumai ngasi phawbada aikoina Bible da moigi wari ta basi hanagi pathana gi mak result na hojik phaw aikoina Bible da aikoina uba phangbani haibasi aikoina sida makha tana yengba phangi hiwyaton hili Israel na awunga tarkar sa da leji hanawi sai ha ga sa chui manga aina pha makeup kachi fit sa makeup kachi awunga ji khirami ye GK Morgan na kari haibra hairati mother is the best preacher haibani GK Morgan na gang mother is the best preacher adumak si ngasi ima singsu oibo oisanu aduga take away points masigi aikoina ngang kiba mayam sida aina ama anni khakta thamning badi nang mama amu oina aduga mau amu oina ngasi angang laiba yai leitaba yai adubu isorna na hakku yam nung sibani haibisi kawbanu China point kare sa da na avwa ka sa da leila ka naw leila bai naw ma leila bai kha na li ka chang khat bare na lei sie gi chi hi hangai aduga nang na angang phangnangai angang leitabagi mai cha ta wari ngai duda isorna harauna yengba natte nangi awaba matamda isorna chu ma thabak tawnangai nangi prathana answer tawningai mana chu nangbu khanbibani aduga khanbiri aduga pigani haibisi kawganu haibisi aina ngasi take away points aina thamjaningbani nana naomi khwai vareli sai ha sa sa la bai chi varena yang laga sing phala kai na yang da khlai maning nei khana wi ka chot chili alang room laga yang da lai kala na wi wang pha khamai ji ngaran mi khwai wi wang la varena ngaran mi da lai duga ngasi aikoi ki church na kawroi daba aikoi na church na ningsing gadaba dudi karira hairaga ngasi imasing mau mayam aingonda su angang mayam lairamgani angang pokraba makoi si aikoi na Bible da uba phangbagumna haizabire hairaga moigi wakhanda leita pham khangdaba anxiety na leire hai peace leitere hairaga trouble souls in ngasi tangla pamatamda aikoina isorda haizabire hairaga isorna tabiba oisanu haibasi ahanbadasu aina thamdaningbani pray
khar matai la kai na pray ro ngarabing naw boda thlaya ga chibu na la ningma sita hai reno naw khalei himang na ka changkhat bare wi le ki chi che chi thei khami maning mane naw le ke ma le ke ji itum mi pang li ma le mane che na itum bare wi chi zu khami ji yang phlung ra itum di khip la nai na ali odram nga chung sangai khla ji he itum thei phlung ra aduga isor ge mi ama oina ai khoi church ta la ai ba ai khoi khuding na nung si ba mi yeng na angang lai ta ba ang mau sing aduga mama sing asibu phajana nung si ta na tawbire hairaga ai khoi na prathana tawbire hairaga makoi da wakhan sok na ngai ko angang laitari bra hojik phau angang laitabra nadraga nokoi di angang laitabra hai magi wa hai mokoi da heart oigada ba wa hai chinse hai bi da moi da prathana ga loina na wa hai se isor na soi da na pi gani ai khoi lairi ai khoi na prathana tawbani tawbi gani hai bagi wa hai se ai khoi na season na re hairaga church na moi bu ai khoi na consult tawbi se hai bi si jo ai na thamjani ni naw ga shumru dingli itumna takshila ka haya atumi ningli satsung sakki ji tuyarai na approach ma sami haila kha atumli support sami da atumli hokui laga se ha sa khami ai na so da kajang khat bare na milakra ga ji ka tom sang mi ser se aduga women society sing su akoi gi fellowship khodeng da makoi gi da makji prathana tawbire hairaga makoi bu consult tawbire hairaga prathana da moi bu pangbi si hai bi jo ina thamjani ni women society bingnala atumli member ka sada include sami laga atumli wang atumli fellowship ngarum khangsa kai nang so da se ha sa khami hila khui kang sangai aduga matai manau angang lai da basing bu ai kon na discourage tawbi da na moi bu thaugat pire hairaga makoi gi barren oiba infertility si moi da tau han bi da ko na toy na prathana tau re hairaga khut sam na re hairaga makoi bu ko na thaugat pi ba aduga isor na nang angang lai da su isor na hakpu noi bu yam nung si wakhan wa ganu ai ko na isor da ko na mangjin thare haira ko na thausil lo re hairaga isor da ko hai zamin na gani hai bi wa hai sida church na women sing na aduga church of god people of God ai khoi na makoi bu encourage to be se hai bi join na thamjaning bani normal khlaya pray khar bingli itumna discourage ningma sidang sakhai se kala da bi da khui wangai na atumna normal khlai kala khui wangai na atumna lungli infertility hi lai hau kala ga ji remind ma sami se masi makai sina ngasi gida ai khoi gi day of prayer gida khara ten aduga ten bane du bo translator lai bagi khara sang na laura mani asi makai si oi han si aduga aina yam haijada ba matik cha da ba oi rasu aroi ba oina aina prathana da ai komlon da tawjaningi madudi ngasi nuai ba matam ai khoi na bata isor bu thagat ningi aduga loina nang si miss sakmi sisu ngasai khatta ai khoi phauna bani ngara ai khoi bu pajana serving da di yaubi adubu ai khoi su unaba phangdi moi su sin bagi ma asige ai gi translator oina ma laigani haibada hapta amma hena ma su nervous lag lei haibani haibati ma angang oi ai han oi haisu ai su church singbu communicate tawba hairoi haiba ai khangbani aduna prathana tawrak ai leiba matamda ma gi damak ai prathana tawramde adu isor na ma gi struggle to man ubi adu ai haitaba ai church singda communicate tawba hairoi haiba ai isa khangbani adubu isor na pangbi duna ngasi za pastor na haiba gumna MDC gi yam tang laba matam aduga church sing yam til laba matam tira ba matam asida ai dum sida puhan bi basi harau ba phongdok pa oina aina ai koi gi lon da prathana tawre hairaga matam si sum ai tension jagi ko prathana tawsi pa ka pen ka man pa chen lu se ni tuk khra hin ka le na phat patra ka lu na ni da pe a tunin ka bek ru phi pa Manipur si aman kai pen
church in naman ngiring vapat kalu na dipik yara kaman pak chung nung che pa kari katay kamalay kamalung na ton pe do nang ilhampa na kay pien kamuyara kaman pak che kabet ru mi hay chunga malung na malung that mak na kong ya minum rangay mandam sa natuning anri antay hay takipi pa nang ilhampa na kay nga puituk na naman sang pik si kadar sana che tuning ka set up Hannah's prayer chung jang katari bet rup sunga kong ya malung kana malung kasama ko may hay tepik tar mahin pa nang na hu na mahat an malung na nang pa an sa pi ay Hannah dar na nathai pi prayer ka na sangyara pa hi church kung baka pong malung kana kong yan ama jang num tuning Diba, TBCA, day of prayer, wang kita naman sang PARO, di kay dar na saki, ustok men, matik kami tak pa nang su, dar na ilang pati na sangyara, kan dar na po'y na ni matong peksit. Malung na malung kam na impak na ni man sang peksit dia, po'y kakyong magpatsangan nung natin na matong na kadar saki. Yesus Kristus ringa, Amen. Thank you. Nasi ayub di Miss Arjuna na akrebo Hannah gi wari na pajana dabbing re di mana mahapuyam na thakatare adu khwaidagi aigi nung pamba mana wari haibadu da aina khwaidagi pambadu gida hairaga meiteron na haidadi thokoi adu English na haike ko God used men to do great things, but my favorite, God used women to do greater things. So, itum kto, mendetem mi fogrum, itum schnauping, hining miteo by rakumne, Hannah the viradi, say hagasa, and viradi function for Huidaga. Now clay ba maning la ot ribrawi ot chepa sakwai itum shinau di ribrana bangla kai na chichinek ji itum we take away sa se aja ada offering me adam ne tena hymn number 198 choir na tan mirano yarina pom laga hisang rin say jutili offering we say ha hi kuirum la miopi kishung na rasami din
Yatsasai Ninga Shira Masotra Nikangia Gazing Mikray Itam Psycho Gazak Vavra Latruidan Amini Shin he sought me the lay Mikumori Lana Abba upon Aning Anang Chung Kaina Somie Ariata Mitaran Vira Itumna Lanaina Handing Handaina Nitra Kara Shikiana Nitra Kara Chirang the Vira Kajitana Okrungaina Chira Nadichka Aba Nanarum Shanda Wimiro Kara Vira Nadichikat Kahai Vira Nikumo Itumna Nana Shitin Sak Nai upon Chili Shitin Shakvida Vira Itum much cream submiro Langwaida Aba Nikumori na Somika upon Gakalay itum nam shan kilomene. Cover bradum shan midana. Kazing with Tangmet, a watching room some mida. No, we saw come here upon Saikora, Shan Grida, Kanao Kanadida Aba. Two made an idiot chicken chapkabai. It will be no exilum a watching, come room some yoda. Saikora here, it will be more Vangina. Tini Gaya. Prohot swimming singers just at the corner. Amen. Achung Torwi Cockroomly, Shirokimikaya, Psychorally, Nishinako, Kala, Raka, the clay, Yari Ashanga, Psychorilla, Nishinade, Rivawi Sok means Hasir, Runa, Other Kangachang, Damrida, Kangachang with La, number 209. She's Yari Psychorina, Ningata, Sangrum say, benediction, issue pastor, Nasamir. Let us all stand.
kon shimbun say. So I want all those young people unmarried. Please stand up. So, lúc phụ nữ đang chính làm huy đang chính trị, chính cả mình sẽ làm thành nước dùng với xã xã thì lại cái đó. I'm very sorry. Đó. I don't know to mang một số mỹ gì này. I don't xã xã hồ. Đó. Quay đi. Mang một số mỹ ra rồi, rau số mỹ. Quay đi chứ. Xã xã sẽ. Số cái mỹ Ray Kamadaya Kasah Vavibra Achi Simiksho Proho Itum Avava Awai Sada Klaya Naninga Klaya Yaron Gala Sai Koru Ivan Vivrana Lining Shida Masot Midaliko Atum Avavahi Proho Avu avana awo aina shimgurna brohonalinga kaulaga hanana say ha sada now le kavai nali kabo samwali khamita da miser gahaya aman satlak gahaya now ngalabu now mera avu ko hiling ninga gai sai kode Maragaram the Kalaya, Tangu Lady later clay side, cold, Merla, Abu, only Vivan and the Somida, none of that Sangika high, none of the Ramnikai, Mirinji, Atum, ring the Laylaka, ring Shapkabai, Somilo, Atumli, Kem Maidano, Gashum Maidano, Ateka Mataya, Pasagapa. Kala mangla na bending hauda merung ko ngai na breshi ke sa ya khok la khok avun sang sat milo openg sat milo so milo achu si miksho roho thana wi se ha ke sa nanang hanga kami nui ning yang ho wi so kami pao nui nau mala vu Azir Arjana Wena itum nam rumhaire. Kala khalat mevu. Naungalavu. Shakmi Wena la itum. Sheng meda. Icharam duena papkitasan manghaire ko. Ning shinaye. Itum na hui hai sai koruji. Itum mi really ring shapkawai somilo. Now Kushuma Bingwi itum Pangmas Zage Tichar Masala K. Now Claybing, break her. Avava Sada Claybing, Rivran we saw Kamishan Guida. Now Murabi we van. Proho Nali must stop command soda, Ninkashi command soda, Proho. Satlak kind of now Rahi and now Bashap Kavai, Katom Shop Kavai, Machin Shop Kavai, Rak Shop Kavai, Rivran we saw Kamiji. Avava Sada Claybing. Awai Sada Claybing we Bibra, Dashum Milaklo. Itum Nui, Katem Tangamay Awar, Tergar Sako, Kalekum really, doing Maduena, Otsagana, Nimpanina, Itum, Shaki Mishap Kavai, Naurali, Ringitai Shap Kavai, Itumi, Somilo. Ada Itum Libra, Nui Kitari Shimien, Itachawi, Shimli Hore, Ama, Nui Legacy. Now, near abroad, the Christo will look at Mashan. Kalamang la ka thar wi than kami gui kami ji etum abu wi dung le ni jing lo da chi shu ming ri se ha ka sa nei amen. Ishi women ka mi kin bam sa ro